option hedging course koi gi anoba option hedging course ko yam thuna thu matam da koi start tawrani hariba course gi fees 10,000 rupees khakani aduga hariba sigi option hedging gi course yawraba matungda natraga yawdringa gi mamangda koina hariba option hedging si sinraga koi yumda fammaga natraga na yumda leina koi gi work from home ko mayamna work from home haina khangnariba sugum koi gi extra income part time income natraga full time income sugum koi income generate tawba yaba dugumba keno gi koi gi ko makhanam ne hadi type of work ne hai tare ko koi gi option hedging se koi main oina koina tawga duise gi keno da stock market work tawga dobni ko stock market se da koi sangsil la kan da makhan gi mayam market mayam ma lei derivative market de koi gi equity market ko aduga koi se example atopadana koina forex ko currency market ta tra ko hariba commodity market kan lei bisingse sigi marakta koina sum trade to boyai adubu khode hena ko id safety and security ko safety and secure oiba kano si khogi trade haraga de option gi hedging sini ko ma'am option hedging sita koi regular income sem ya bagi chances samna wangna lei kana gumana haidi kadai babu sum gi or lan gi habi so koi da proof se sum lei jai ko aduga hari basically option hedging se kana to boya ge de who can work si lai se housewife su to boyai aduga retired person su to boyai aduga student sing aduga koi gi professional ti masama sa gi thamu lei jabo ko ade de koi businessman aduga employees government employee bagra lei sing se koi ko aduga unemployed ko thabak phangdri basing su hari basically option hedging si da koi punna chamina ba ya bagi khudung sabado koi sida lei jari ko adu option hedging se koi tam se aduga koi gi unlimited income se sem se ko ma'am adu agi whatsapp number 8800404848 hariba number se sisida text to biro aduga hariba option hedging class se koi handak lagliba ko october gi date 20 dagi start tawrani kana gumba yobi ningba singna athuba matamda hariba sigi number sida text to biro ko lagliba opportunity se manghan bigano koi gi sida option hedging class se yawraba matungda somda hena benefit oi phangada se next ki option hedging class lakpada so free of cost join to bojane ko haibedi means koi gi sida paid tawgado 10,000 rupees se one time ne aduga lifetime support legani ko koi sai koi gi si class se loire haraga ko class nangi class loire na thadokado bunate class tawringi manung da su aduga class loire ba matung da su koi punna hedging si lomina gani punna live trade to mina gani amaga discussion adai de koi gi price action gi matang da discussion to mina gani ko karambai hedging na koi weekly logdino karambai hedging na koi gi kana numit sida expiry day numit sida karambai hedging logado buno sugumba mayam ama su koi nei nagani ko ado koi gi support se yamna haidi strong oi hajata re ko koi gi nuti gi koi pung mapan dagi dum live trade start tawe kai gum matam da ina thabuk sa thoba matung da ko lepan miti yawe adu ayam matam da koi live trade se sum tawje ko adu ga mamang da koi sigi option hedging gi course se tawraga ko option hedging gi course se join tawraga da adu ga option logi ba angang sing ko first lot amam option hedging se pairam badagi masa matom dang magi koi confidence hengalak badagi lot ani da hum da mari de hengalak ba event lot taret loba ko koi student power hoti jawre ko ado hari basi sida ina sida sagi unlimited income haire ise ko weekly income natraga monthly income ko sema yaba du makhan gi option gi hedging ni ko ado ma'am classes join tawsin view aduga punna khoi trade tomina se somgi career stock market kana gum simning ba leire gadi mateng pangjage ko good afternoon agiming sanachambir sinda sing ko ai wangu dagi ni samak aduga hari basigi trading gi line sida 2018 dagi na hoji phausi leirakpani ko adu kana gumba hari basigi course jawning basingna ai gi sigi whatsapp number sida text to biro ko thank you